turun ngiring silakan. Ini paling tolong. Turun ngiring silakan. Turun ngiring silakan. Good. Cái hai đổ sinh rong hang. MLA họ được hadal alang li kaning je ang tong tiga thar la ben je ai ka thar tum na reng soda prang po bang ke la bang training ipi de training se ke pilo lage Kalang. mane areng ga pa pho pulo tang lage training lo Kalang. la si inut MLA la son kaning je nang ji order be la ben ke horen sing be MP ka ha yalang li ning je lo rata phan la anse third class fourth class alam kaning je ai ka thara hem police dam lo pulo tang te je ai ka thara bang apong repensi ke kat la ben ke kat una hut che ping thor thor de tik budi Kalang. la an third class fourth class alam kaning je inut MP de la hai kaning je nai odolo malang alang hemprek batai ko no delhi long ke hangdam parliament no alang batai ko no hemprek ke hangdam la so alam rathon thon tha Kalang. alang di pudoret MCL je dam lo ma di mahasau long haflong long alang phan ko ane muni datum alang li phanon de ka complain alang li chini lo ma sola anta nono bangke je ai ka thar mate APHL si atum phan bangsin non se akoi ke ba lage victory rally kali pusi parnisi tokso long tame ili tu mali da atum than bondo labe ni limata pu pono ke lage victory rally kali lage APHL si kan ka target lage ka sorsara rally chekok le logente Kalang. Exactly. La so teng man sia tumi bang dam jil. damjilo enke non APHLC president aphan thang bakbe je ai ka thar aphan police damate chiping thor thor de tik pu kumatong chiping ne nang li putha he hala di alang tu mali darang bong he koloso hotel long mayong te chiping horkang ri chiping thor thor de pa he Alaga Guwahati hala Palacio Hotel hala. Palacio hotel kwana ning kan mayong te 2017 ani. 2017 ning kan gre karbiang long de katala na hut de dak elected member karbiang long autonomous council long ake hoy inut de lange chichini pun na ton life la la non na thek long ba de life lang lo ba thek long po live card lu na genete ne hor kang ri ong chiping thor thor de char ju tha nang tumang bong la so alam ke lage rata tum ka chini nei gali katoi da chini at side Kalang. ben non itum meghaloi long dakse do nongpo long se do starting from nongpo silong lapan gali to makem ha mairang non district imi silong pen apar 40 kilometers so se mairang bithian do nong stoin bithe langdam lo polo dang de ilitum di theglong di non tribals buki inut ta we Awe. dome pik lada nongpo long ke karbi silong lo lapen ke sona thase silong mairang lo lapen ke la prek prek yong dadi di dage dome pik long so side Kalang. karbiang long long bang ke ilitum inglong so tum ke doi fansin non bang ke phere thu me ando Insecure. insecure non ke di la so mudang nang li puthate sapa hanse Eli tu mada bangke la mainly council long kacari tum ke chokche. La si det ke kacari tum hin lo kenang sot. Kacari tum yong si chokche pulo tangte la ke det ke kevir lo. La son da kak sino itum karbiang long ke la son sinang mandel lo. Itum karbiang long tum mas council la tum si tum manang cari pon pamenang po. La pen kuman ya det pen wang si tum manang cari pu ke avelu. La si council long ke do tum si tum manang cari nang po. MP MLA tum si tum manang lang po nang po. MP tum si. Non il tum ke thek long gang il tum MP son son bang ke la ke MP a protocol MP ateng a odd a man member of parliament lak kep sosialang li phan munit tu muluk tum kang wai pen alang li ke hai lak kep amuluk tum akemang alam se alang li kaning je chot nang ya bang sita non bang ke ha komane bang kupine alam si ang ho ching pudun kupine bang han ka sorsar alam kumane a leader chokche pul hayan se alang Point na bipin. point na bipin Point na bipin na. baseless Fourth allegation class sa alang alang lagi. alang lagi pidun la si la son alam ningje blo tang dala MP mo alang li MP ang hoy nilong le data ningje bom da dolang sita non alang li responsibility ke MP ang hoy si ke do bom lang blo tang te alang responsibility ke Delhi long kam ke claim dun hin lo Delhi long kupima kineng ji son an kaning je dun hin lo alang li labang sia por alang li chipineng dakar biang long kalili kalang lang ihindam ihin hem sukang pudun ihin ha CM a piki pudun CM han ka pa impress je phan himonto phan ka pa impress je phan pumalang li MP protocol bang chewar chor bang lake therak me khang jam lake lapen in future karbi society phan lake towar accounting na sige ponja bang pusine man pon rong ben towe tum la so video thek lok pen silong lom la pen nong po lom ke do akar bi tum da atumi la victory rally long Very disappointed. itu mali da tong kaning je lam heti dom aning ki oi
kat terang me ing neteng me la puju Yeah. la hai ke itu mali dar kan jeni alam kali lagi they are speaking like an opposition leaders na Yes, no exactly. opposition leaders mana ada third class lang Kalah. opposition leaders atum APHLC tum bang ke eli tum ke konat si ke paking nai mala paking lo constitution kon ateng si tum lam ning je lo Kalah. di non ke la hai areng pasuji to ha mane chi phing thor dat ho ya to ho lag this is a third class mana ber fourth class alam la hai ki Kalah. di Kalah. lalu asi rata tum bang la bang munthi pe me non la pen itum non APHLC atum leader sa tumge dot tip si non ke ele tumge dot tip lang nale tum ta la hai baseless la hai allegation pe nale tum ma thadun tabri la pen ke hog pha nale tum arjap thimon la pen ke non e prang ke bang jelang ni tum APHLC ka che song long nale tum nang cherap na che to la pen ke dot tip ji phansi nale tum phan chunuri par piglo kardom Cardo.